Kamang Muslim Manilekay number 1 2 di Sabado May Pensing na ahando na yung bila kredo ni subuna kamang langgon kan Manilekay di Sabado May Pensing yung bila kre kayu juga ru si loudspeaker mai berselatan tangga lagi ba orgadi kayu cuma ready to lagi ba amadi nabi dalak itu orgadi yang na atin pamatanda kajik kulay tuna papromasi yung sendiri na ba senjalan dari ba terus kita kayak di anak-anak non musik dari tadi.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯂꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯏꯃꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯣ Yasumnaba Sama Punipanak Suba Pukramba Kazao Atoba Kazaugi Lake Hidabagi Nixing Taurangi Tauramanu Chana Welcome Address Pipiramba Minguna Pandarabada Pukramba Kazao Library Trustee Aujosima Assistant Secretary Togai Pubiriba Koginao Masnam Suresh Luanga Welcome Address Pipiramba Tagachari koi program manung chana kari mukha dang nisi jage koi ngasi ki asum laba thauram asigi polan ba ubi ba koi ginau mingwena pajarda Masnam Suresh Luang welcome address karam opu iwaro pipiram nama oside pagasari masih Megi dari kurma, Indonesia ni kata problem hang semabit. Sama berkata pun beri pahala semua sahih. Lagi berapa bukan berkesan. Siapa berapa? Benar-benar asyik sound apa di arrangement tu berapa. Tawbiriba kwai pun makusu trust ki maikai tigi hanya tagasari kudi makna obudigi loy pawba asigulaba krumka zawgi maramda ditizana koi khangok daba amadi yamna mumutana tawina boy dabutasu trust ki maikai tigi ta nokse bolena hanya hanna function si bo lo biyo hayana mukha samjari. Thank you. University. Matang sina Professor CIC Bohol Maitay, Director MIMS University. Kanda L. Sutin Kumar, General Secretary